lom te khat 2011 graduate in coaching bangle mun tuam to malain sepna azong den khat oma tu kum tan chiang in le kum som bangwal tama le munai lo in oma i a hi ke le tanaw khen khat kana thei bangle oma i khopi khonga coaching line lak thum lak li lam sengin i kum khat lam bang wa om khiain la wa mu zo chat lo in lamong ki ka i cha set de nei chat lo bang le ka thei oma yai kongen te wa sel phol na hiam bang hiama kongen a hi tha kia ya mau min le kongen tha kia u chi dan do lam ka hi ei la ka khai to atam tama ma sum ala ka sim akuma sim set na zong na zangin sep na mu zo lo ki chi kha tama hi mi khat ki ai tha kia zum huaya và cái sự luật điên lệ kia hi lệ hi ai problem pen kha solve buai pia hi ai problem to ki sai hi ai hak sak na to ki sai pen kha hu ngai hun ta hi chi kha ka hon gen nuama tu ki gin nin career maturity program ki chi yang tamlam ka office booking growth office hi program ka saya hi ai hun pen kha nu la patien all mo in hi e ta school kai lai i tak le le e ma main le ol mo ni tunung chianga kuma sim sep na zonga ikitwa pi he lo pi sep na zong ringot a zonga alaka sim sum senga lo sama yom sanga tu hun lai hi ikitwa pi ding sep na i zong hun lai mo i kum a class 6 akipada kum som thum le nga ki kal ten na hon tel thei ding wa upalwan au pangwa chom lo yai ki kal na hi na kwa le hon telun tel theu na hi chi kha ka hon za sakuta hi bangja ka yai poimo a tu ki gin ni ai bol ding pen aziak chumo ei loin chu ke neu lai ta na le hi tho i lung lut na je la khat pe pe sep na ki ko ken chin hi ka em in life ki chi gai gain hi lele ikitwa pi hia ei toi ki tua khiam chi bang ma ki thei lo ki mok telen mi tampi takte zala ka som giat som kwa vel te lo samu set namu lo lam ka khozanga ei lak chawai tha kia district tom tomale unemployed tampi ki oma set namu lo tampi graduate ki oma yai te kha bangdang zia ka hi khol kia mau to ki tuak ding sep na i amu azong khak lo zia ku le hi pe ma hi wa jaka ka hon gen no pa hi le high school kai lai na ya college kai na hai ki le sep na zong lel graduate zo sa na ya wai nai tak le le yai kha poi mo hi career maturity chi changa ma ni banga hoi isak lo banga nuami sak lo imizia banga bangchida na set nuam sa mi na hiya ai ke le banga na skill set banglam siam na ya mo critical thinking abilities mi sanga sangzo nei na ya ai kel imagination sangzo nei na ya kel numerical aptitude sangzo nei na ya ya skill set tuam tampi oma white nang bang za person nei na ya chi na ki thei ngai white tung to na bang set na to ki tuak diak na ya banglam siam le chen lo ching ding na ya a lo ching sa ten quality bang nei na ya nang bang nei na ya bang chitukin na ki gam lawa bang chitukin na kinai wa akinai ma mi lo ching sa te to nang skill set akinai ma ai kele akisut zom the ai kele na lunglut nau ki bang te a lo ching sa te to om hom bang om kha ka atam na ka a person atam na le lo ching ding na hi chi kha bai sam ta ka gen the awai kha career matching chi wa hi ya in yai khap poi mo a e te khina banga heu tu banga sem le chen heu tu bang hi le chen bang chin heu tu na sem khedia member khat bang hi le chen team a bang chin na team a dian pan na la dia chi te ve la hi kile nang personality nang mizia tung to na bang chidan a na set nuam sami na hiya chi te khong ki sui pi dia azia khat test thum ta kong ki hi pi dia tu ki gen nia psychometric
career aptitude test khat ahia DISC test khat ahia adang khat thum na ahi le career personality test ahia yai teng thum khang ki hi pi dia bang ja thum ta ka hia na chi mai thewa ama kha test khat chau kan hi pi se ka khen khat te na muang la mo kwa je chu test ana hi khang lo ahi pan nau khong le mai ma yai career to ki sai do wa ja ka muang la wa ja ka thum tan khong hi pi chiang a chung ki bang sim vek test khat pe mi dang khat pe wai lew le ki bang a hi ja ka a result mu chiang in ai chu muan wai ma chi wai conviction ong men chen wai kha ki dei ja ka test thum ta kong ki pi ding a hi wai tung to na no le chiang zo se ma bang chi mi ka hia bang lam nuam sa ka bang lam dei ka hia ka personality banga mo bang lam do ki sep tia ki tua ka chi tiang thei chan ding ona hi hiai na ki thei chet zo chiang wa a next step a chu na career opportunities te banga na thei khel hello ding chu nang sep ding khat chau an om vil vel hi lo wai ma na sep thei tam pio mai category storm tam pio mai wai te la ka ki pada bang lam do na se mu da chi lai ve na choose thei mo nang to ki tuak hello na personality to na skill set to ki tuak hello tam pio men chen hiai te la ka chu tel ngei lo ding hiai la ka ki tuak tam pio men chen category office hi tale a post dung zui hi le a salary base hi tale a ki tuak tam pio men chen hiai te la ka ki pada hoi taka a function a paizia banga a career pathway hiai bang zui to di le chen bang subject la di mo bang chidana pan la to di koi college kai de ki le bang subject khonga asiam ngai u chi te vel ki thei so na hiai career lam to ki thei chat na chiang tak na nei chianga huai te ni a hon ki gom khom changa kha career maturity ichi khang pot hia huai nei lo pia khat pe wi sep chianga kum nga ko ching la lo ching zo ma lo tam pian ma hi tu kum bangin le UPSC exam khen khat lom te khen khat ma kum guk lam try tau lo ching zo tuan lo tam pi pian mo mwa ka wa sel pho na hiam bang hiam mai tha kia hilele I thei ding chu to ki tua ki na hia IAS hoi ma UPSC exam hoi ma a hoi lua ka ki pa pi lua hilele to ki tuang lo pi va try den in va hi den leng akuma sim va exam lang le ki ching tuan lo ding hi a skill set te nei kia mo a personality type te nei ki le wa ja ka to ki tuang ding thei kheni nu la pa ten ngai poi mo ni a khono nga graduate zo nu nga lak ka sim akuma sim sep na zonga ibuai sangin yai huna hi ibuai hunu mo tu ki gin yang buai hun tampi na problem mu akuma sim sep na nang to ki tuak lo pi wa zonga namang sak ding tampiong hun khe the hi ni na sum le pai tampi asim ala kasim coaching na lag na di nang to ki tuak lo pi khat na wa sai det na di sum tampi na wa sum mang na di tu ki gen ni programin hong hon dam the hi ka lui bangin le BSc student khat ong pe ya sep na ding to ki sai angai to anai na lung kham ma yai hak sapi competitive exam petawin chingbang hileng le ka lo chingdiam bang ka chidiam lo chingbang hileng ka kipak na diam satisfaction ka mun na diam chi khonga lungim pen mang pa ya te sana ki bol pia a test report tung to na som gya le sagi tak matching ana hiya tua kha lung muang taka kha muang taka wai to ki sai preparation nei to le la hiya wai jaka ta inau te ma hi tak le sep na khat pe vako ka valo ching dia kinep the mok lo wa hiya nang to na ki to kia mo na skill memorization a bangza person na muwa self discipline a bangza na ne ya critical thinking a bangza bangchit tu ken na hata mo ai kele collaboration a speech a tuam skill set tuam te huai te na ki thei chet ngai hi mi alo ching sa ten bang chi tu ken an nei wa huai nanga to alo ching sa te a ge bang za oma
bằng chỉ tu cái này improve ngay chỉ tên là cái thể chất ngay hi ấy thì cái thể chuyện lâu mô cả khát bẹo vật tê là và lộ trình chỉ hắc cái hi ấy tuổi cái lấy thiểu tê lấy xếp na điên ít tê biển khá ấy tuổi cái lấy lộ trình hắc cái hi mà ni cụ cal na giờ cái lộ trình khá lấy khá mạnh tê hi lấy lộ trình hòa lấy hay tê khá Adam sung ana xếp nào cùng som thum asia muhia kum som guk tan pension hi tan wa kha lungkim na tak nei thi lo wa hi wai ja ka office hoi pp atua lungkim lo alna se pa lungkim thei lo chi te kha mau to ki tuak lo atel khak zia ko hi wai ja ka tu ki gin ni pe na hon te la na ta te nong tel sak le ana sep na ne tak jong na kin jo se ma amau to ki tuak ding tel ding wa hi na kha amu na le a guarantee thia amu ding u chi le bang tan hiam ma chiam the phia la amu chiang wa le ani na kha amu chiang wa le akipak ding u asep na tung to na kipa na mu ding u chi kha guarantee thia wai ja ka hiai matching pen kha poimo hi na student pen hi tak le anu le pa na hi tak le hi kha ngai poimo online opportunity ong grepun counseling session hi dileng hun sau pi lut ding hi aveka ki goma sang khat le ja ko klam be ding hi chiang chang ge na ma hilele tu ki gin ni penin akiman thei to pin sang khat tanin ka hon hi pi dia test thuma ki hi dia first session ada kal khat khong le la lut dia second session kha yai test thum teng kha interpretation ong ki nei pi dia wai teng zo chiang ina third session ki lut dia third session kha bang chidana natup nang ngiem tak te decision ong kelak pi dia banglam pai ding na hiya mo bang stream zoi ding na hiya student line na hi le bang chidana kal swan ding na hiya goal setting hi chi te tuam te ilo ching na re i mindset ilung sim put milo ching te om dan mizia gam tat dan lung sim put te leng ki sui pi dia a third session pen kha seminar a hiya a fi kha sang khat a hiya tamna sa sim mei thewa hilale dikin gen lang psychometric test kha jali som nga mana hiya ikia ding le tha kia test pen kha bodami company ka partner tia ding a hiya asum kha mau khura lut dia wai zo test dang khat pe na ile zathum chi vel la ka hiya a seminar fee pen kha jani hiam kyang la lel ka hiya wai ja ka ham phalwau na hi chi kha ka hon gen nuama yai teng ba na kha yai program zo changa counseling session khat afriang pelai ding ka hiya hongwa khong ki piang nga hi ja ka ma no ma kha tampi form fill up de le tampi o ma hi yang yai session ang pai tia dia ham phat na dingu wai zo a next session pe na ya kal non ki gin ni yam bang chik ni yama personal counseling khat ve a friend ka hon pelai dia wai pe na kha session be ding a hiya wai ja ka ve ka tua ta sang khat le ja kuklam value sang khat le ja kuklam sum seng nai ti pen sang khat tana hung suk kiam sak ka hiya yai kha ngai poi mo in hoi takin pan la ni chi kha ka hon chial thak thak hi ole ka ki pa ke